Mafaia ilo ufa simai o te mafaia ilo ufa simai o te mafaia ilo ufa simai o te mafaia te mafaia, o te mafaia, o a ula vale atua, o te mafaia, o te mafaia, na pata unu, a ufola fola. Mafaia amu iale faile atua mona malo si anga faalango lango mai o te mafaia te mafaia o a ula vale atua o te mafaia na fata unu a ufola folanga o te mafaia te mafaia, o te mafaia, o a ula vale atua,
te mawhaia, o te mawhaia, na whātau nuu, a ufola folanga, o te mawhaia, amu ia le, whaile atua, mona malo sianga. E pei ole la au, toto
te tautino atu le alofo le tua. Le anga le leima le tausinga le vai o le tua. Uma whai una tatu futa iai. Ilo iai i luma o nuu ai le tua. Fo i le o te whei mo tatu mātua malolo a fuanga whale ainga. Iu mai tua. Whaafutai po. Le wha moe ma le nofta talo le pa iyo le wai uman manuia fatu ainga sa fia ngai ai. Ia wale tu ua le tatu maftanga mo nai vai aso. E watu ai le lima o le whaatalofa. I le suafa mamaluma le siri ese o le tua. Greetings. It's always great to be back home. As Tina and I were gone for a couple of weeks. Ia mafau mai pēr le tatu nuu. I may say foi le malu le tatu e kale si Samoa. But God has shown his greatness. God is good, people. And all the time. And le tua. I te mi uma. God is awesome. We're going to tell everybody. Tatu atu. Atu e feo fo fwa ile le leima le arofa le tua. Let's go share God's love. Tell everybody, tell all that God loves you, and so do I. And all the time. And the leile tua. Te uma. God is. We're telling everybody. Let's worship. O mai. Se tatu tapua i atu I le tua le leilea. Fo mai le fai. O la fionga le li na fai ai le langi le lalorangi. Ma au uma o iai. Mai na whaia le mānawa a lona whawhonga. Ia mātatau I le li I uma le lalorangi atoa. Ia whewhewe lava I a te ia o to uma o e nofo I le atu laulau.
Let the earth fear the Lord. Let all people of the world revere him. For he spoke it, came to be. He commanded, and it stood firm. That is the awesomeness of our God. Let us pray. We stand firm because of the majestic ways of our Creator, whom out of nothing bore creation and her being. In stillness we await the blessings of thy Spirit. Shower us with the resources that will bring understanding, so we may value and treasure our worship with you at this hour. In Jesus' mighty name we faithfully pray. Le tua fofoa, o lau feta lainga na fofua ile nei o langa. Ile anganga whaange e tia mātou tāpua ai atu ai le loto wa whaamaliaina. E tonu ma ato toa le nei sauninga ile mafuta mai o lau anganga pa ia. Ia whaia ma pe senga malia i lau whaafonga anga le nei tāpua inga. Mai wai me uma i ovi inga. Ono Yesu ke riso le ali o le ola. Amene ma amene. Lo wali e whaaftai. Au whai pese sula le anga le leima le alofo le tua. I le pese tolu se lau fitu sfuri. O le a ta ina i tātou le au whai pese.
Whatalofa atu I le tatou ekalesia. Wo ma e masani. Ma whai ona whaitapuina whaatasi le nei malu. Whatalofa atu foi le tatou tamatoina. Ia ma le whaletua I le toina. Pi ia le ali ua taunu manuia le whainga malanga. O tatou toi whelawai ma le tatou tamā ma le tatou tina. Vaia pea le lofa le atua. Le matanga o fie ma le whamaoni o le atua. I o tō soifua ma siofo I ola. Lea ua tato ala ai I manu, Ailao ni mala. Ia ua o tūlai ona le polokalame māsani vai aso taitasi. O tiu te whātino, mangaluenga whātia kono. Whengai ma asia singa ia inga taitasi, asi o tato e kalesia. E uina lei maea le ngaluenga. Ai o te whaftai. Ona o e sama whai ona o atu se lima whātalofa, po se upu whamalosi. O te fia e faailoga atu. O lo solonga le lei mea uma I le alofa le atua. Au nisi nei o a inga na asia, pe tala noa I le telefoni. O e o lo whātoto lia ono le mai o le tino. O le whaletua tia kono. Ia lafu, sue. Tala noa malitina. O tele le suinga. She's still in high spirits. I lai whaatali I se procedure. Maua whasolo ina toe whafou le malosi o le tina. Whamolmole tato ainga lotu I manatua pea ia I talo sanga. Ia, mamoli le whaftai tele ia inga lotu. Ono lo tō sangi mai. Ma whaali o tō lau whonga fia. O se moli mau fo I le whamaoni o le atua. I nai o tato a inga. Ia sanga tu mau pea lana whamanuianga. I so se mea tato te whai. A ia whasirisiri o na maua sona vi inga. Ia, pau leo sina o tonga mole nei vai aso. Ia manu ia tere le sauninga. Ma se upu o le a folofola ina. Ia pa ui ele lei. Tupu maola I loto ma nganga. Awa le whengai ai malana ngaluenga. Manuia fufuanga uma soifua. Mamoli atu le whaftai misa le fua. Ia awa le ngaluenga pe na mātou whaalongo ma whaafonga ai le kalesia. To oto ai le tūlanga malona soifua o lo tausia mai pe le tua. E ui lava lo whaato oto nia nisi o le tātou mafutanga I maota ma aai o ngasi. Ai leo lo pai ai le alofa whaamalo lo le tua. Whaafutai fo I le neitai au moni au le saunoanga le sangi mai. O le tātou nuk lotu I le neitai au wa le tātou tāpua inga whaitele. O le angango le whaamalo le na. Lo tātou au wai manisi o tau ainga malanga ma mau mai su tātou tunu. O lo o asiasi mai foi. Fuafanga foi tau ainga. Ia e leo wa feo tau malai ma whanua le Etena fo. E la tau sota I ainga ma whaitau langa I le tua. You know, we live in a life that's always moving. The world is always evolving around us. Something that doesn't change is the love of God. The love that was there yesterday is present today, as Misalefua mentioned,
And that is the very love that will take us to our tomorrows. Before we sit in prayer, I want everybody just to take a time back, just to reflect. You may not have it all. We may not have all the things that we wish and long for. But just look how far God has brought you here today. Le mamao le mena te wasa mai ai le alofa la veai, ma le alofa tau si o le tua I lo soifua, ma lo wola. That's agape love. That's the unconditional love of God. We don't ask for it, but it's freely given. Every day of our lives. Join me in prayer. Fo mai le taimuanga le tuo le viinga le mamoli lau fai pese I lau afio. O lo walofa, o lo walofa, o lo walofa, wa sili sili la valea. A matu fai tau le tua I le tau wasa mai. Le tau peau mai, le leitai ao, ma le tau langa si tia o lau afio. E ale le nei ailoto le Etena fau. Ma sa moa poto poto a inga ma woma e masani. O lo walofa, wa sili sili la valea. Sa matu vau ese. Faitau vasa, ma maila, sami, ma maunga, e afe ma afe le tua. Ai lewa e toi molitino mai matou I le neitai au. Sa latou whaiele ngā luenga o le popo ino le whala ma le wheula o le molila. O fuava ai o le tapo inga na mau I lau a fio. O lewa matou whaafsa ngai le tua I lumonu. O le awa toi taliu mai whanua nisi o matua. Na malanga atu fo I atu nu ese. O no le wha moe ma le whaivo le tau singo ainga. Ia le awa matu whailuai. O lo walofa, wa sili sili la valea. Tō whanga, tā titie o matu moenga. Saili sa mātou malosi au se mapusanga le tua ina ia pai mai. E o ile nei tae au le tua lo whaita apua inga mai nisi o I lātou I ai o ngase ngase. O lo awai le tua mai fale ma ainga ono le soifua o whatutu ngata. Au le mori mawola le tua ile nei tae au le ainga ti akono. Fu mai ea. O lo walofa, wa sili la valea. E lei whai ngofia le nawa yaso I whiau mga luenga. Ai meisi ai foi o talavai. Ngase tu mau o lo whaawawina le tua ma mātou tau avina. Ai leo o e whaamama avenga le tua I la mātou amo. Le ala usu ma le toi foi mai le tua I whale mainga. A wale tau singa ma le atina enga o mātou whale. Te leo tuta mala pe te le tu li moe fo I le tua I o whaiva lo filima. O lo walofa, wa sili la valea. Ufa upenga ina I mātou le tua I tala o le ola. O aua fionga le ie. O lo su e mamali I le mātou whaalonga a o lātou folo mai. Mātou vi ia oe le tua no le ngā luenga mamana o lo lava nganga pa ia o lo si o mi ai pe I mātou mamalu puipuia. Le tangata malana sāwalinga ini e tu mamusu I le alo le ola ma le saunga le mu. Na whaatino lava le tua le moni ma le whaamaoni o lo walofa mo I mātou ma le narolangi. I lo soifua whaitaulanga. Le au mafola le tua o la wafio mo le larolangi. We sila mai le tua I le taape. Le feina, le fefuli tuai.
o le o atangia o i mātou na fausia e fōlinga o lau a fio. Na e li liwai le si tō whala inga le tua. A o se whaalo alo wa māwalunga ma lau tele. O leo e whai mea lofa mai ai mo i mātou e ala ia Yesu le kiriso. Yesu le tongiola. Yesu ole ola. Yesu na lavea ina le tangata ngasala. Ine ia lato maua le ola. Ma maua atiri ai lava. O lo walofa, wa sili sili lava lea. Ai mau e le ie, pe ana mawhai o na mātu tau sisi. Tali whai tau atu le tua i lo walofa sili lea. A wao le upumoni lava le tua wato i lalo popo i mātou i le fili mana au. Wa vanga ngofia atu o mātou loto i le larolangi malona mātalasi. Ai wa ngalo ai a fionga o lau a fio ai meisi o polo a inga. O loo latu tau a ao mo umia i o mātou lima. Wa umane e whaatonu ala i mātou i le manu malo. Ai wa whai lava le filinga o le tangata le tuine i a whaamalia ina lona loto. Wa mātou mamau e se ai maleola. Wa mātou mamau ese ma Yesu le keriso le ola. Wa whaangalo limo iai mātou i le tele o teimi maso. Ai peitai le tua. O le ale loloto le tua o le angasala i pa uai o mātou tangata. O lau tau tinonga tau ave. O loa lofa. Wa sili sili lava lea. Tama. Mātou i foto ele. Mātou tangi to tuli, i le tafoe o le sātauro. Ma tau tino atu le tua o mātou le anga whaia. O a leu maanga sala le tua o le mawhaitawina. Ai alo whangia, ina ia toi o sia le tua le tātou mawhtanga i le toto. Toi o pongi la mātou le anga whaia i le tino. O la ua fio le tua le ola. Ne e whaitau langa mo i mātou e ala i a Yesu. Mātou tatalo le tua mo lau wha malolonga. Anga le lei mai. Ia māwhola mai o a ao le tua i le soifua ma le ola. Nisi o lo whaata otolia pe ona maua i le mori mau. Ai meisi ai o le aulu si sino le nei e kāle sia. To tele lo tau ave o lātou ngase ngase tu mau. Le aise suru whainga. Le eise to manga i sili atu i loo lau a fio. Le tua o le fomai o lisi lea whaalanginga o lau a fio lo mātou ta mā. Alo maia i au whaiva, le liu mai au wha malolonga, ina ia mātou longona lo fi le mū ma le mālosi ua wha foisia. Mātou ofo i natu a wale ngā luenga ma lo fi na ngalo. Mātou tatalo le tua, o e sila tanga i mai le nei au fia. O mātou whaita po inga ma ainga wo ma e masani. Wa fea le whanua, ina ia Mose fsotanga le tua ma lau a fio. Anga le lei, e le umisa mātou mei whailo inga. Aia, lātou fwoi atu matali watu, i le wha moe moe wo tu pupuina, e lau lava fio. Wha manuia i so se ala. A wale wha wawina o le soifua ma leola. E tena fau nei, o na tau ainga. Ma tā whale, ma le au wha popo. Le li e, we e sila mai le nei vaitau. A wai le fuatasi, i ei fo i teimi le tua wa musua. I ei fo i le teimi wa mātou pā u le tua i le fili ma le whapaye. I alo whangia le tua wha malo sia le mātou whatuatua. Awane i whātua i titi, a ia lafo i le loloto le upenga, ina ia maua i le wha moe ola wa umane e saunia ma ta pena. Ia wha upenga ina le tua o mātu teitai, ta toa whingalo maloto le ie, ia awa le wha moe mo nei e kāle sia ma le ngā ruenga. E le o mātu au whaatasi ma le totele o le i kāle sia, pe ona maua nisio i la tolo mo mia lau wha malolonga, o lo ia inisio ta mao le kane sia lo malanga le tua i so matua tunu.
Ta pena e lau fio se lau ina ia toi taliu ma mātou whailoai. O whanau, ta ma whanau le nei e kālesia pe ona tu ua le maafutanga mo nei vai asu. La o au na o au ia pe telo ma soa. Ta talo le tua ma lau whaasino ala. Ma ea se tasi vaengo le la soi fuatau ma whai. Whaawau e lau fio le la lumanai le tua. Ma to mana tua ma le alofa le ie. O lo whaalongo ina pēr le leo i rama. Le tangi masusu o Rasela i siana tama. Le ie le whailoto e le whina wale. Ai mātou tōtutuli i lau fio a o ia i mātou le mafutanga motusia. Ono le malango le maliu ma le oti. Le ia se matasi e mātou te maua i le tō manga. Au mai alo wha mai senga. E ni a mātou longona i le mawhana le pai mai o lau fio. Mātou tatalo le tua e mo whanau tupulanga lava oa le nei e kālesia. La tolo o mātou whaafisangai. Ai meisio i la tolo tui nātu Saili lulu manai malona tai au. Anga le leila ua fio, ma vai lua tutusa mo i mātou lau manuia. Tatalo le tua mo ngā luenga whai o le nei e kālesia. Alo whangia o mātou taitai. Ia, tau ave le fia ma le oli le ie. I le ola au auna, ma le ola tau tua mo lau ngā ruenga. O fuafuanga mo le nei vai tau sanga, whaatino e la walofa ma la wanga le lei. Ia mātou tatoa ma wha manolosi. A wale ngā ruenga wo i o lātou au mo mātou lima. E a wala mai aiso mātou manuia, a o se vi inga sili i a tu mau i a te oe. Mātou tatalo le tua mo mātou usua tua oi. Ia wha manuia au rotu me e kālesia. A wala wha lau te leino le malo lau a fio. Anga le leilo au whainga nuenga tutu lai o le neitai au male aso. I alu ma le mana le sa vali o le tala le lei. Ma moli e lo wanganga. Ina ia wha aofi wha vai fina ngalo mo mātou loto. Mana tua ma le alofa. O le taupulenga o le nei whainga malo tele lo mātou whai malo ai. E le ngalo fo i le tua le mātua tunu pele sa sae masifo i Samoa. La tolo yei no fo whaulurunga ma taitai. Le rie. Ia, wha malu lo walofa. La fo mo i la tau le tua se tau wha se wha tautanga le loto. Saili le file mu whaia le miotonu. Ia la tau whalango lango i lau fio mo whai unga whai. Ia wase manuia lau tele mo lau whanau. Le lalo langi vevesi. Ai me se foi o malolo nofo fita wai. Ia mai alo file muina ia fa to file muinai. Le lalo langi lo ngā lala le tua mo la wami tonu. Ngā lala le fia ai ma le fia feinu. A apatu lo walofa la vai. Ina ia fa pulawina i la toma mato uma. I lo walofa muti vale. God, these are our prayers. Along with the long list that you read within our hearts. You see within the depth of our souls. We want to be utilized. There are times, God, when we become and try to be Christians as we were called. We fail and we fall into one. We ask for cleansing, but we ask that we be renewed and restored. God, bless them in your abundance. Whatever needs that they long for their hearts, that will re-strengthen them for the glory of you, the usage in your ministry. Grant them, God. We also ask, let us be more a reflection of Christ. Let us be more like Christ. Let us be the light and the lamp for this dying world. Let us show the glow of Christ in our hearts and in our lives. These are our prayers, O God. When we exit the doors of your sanctuary today, let us be renewed in the power of the Holy Spirit. Ola matu tatalo lea, fatasi male tele male anuanuai, talo talonga yo matu loto mafatu manganga, mamoli atu le skuafa malo ke viso, sua leola, o lo walofa, wa sidi la valea. Amen.
Tātou toi pese, le pese o saunia lau fai pese, lea li ie, o le viinga I le tua. Ia, tanga I anele, tu stala Mataio. Mataio se funu maleono. O le atatou faitau mai le fai upumomua, se I o atu le se funu malelua. As we continue to follow our church lectionary, we are in the Gospel of St. Matthew, chapter 16. We will read responsibly from verse 1 to verse 12. We will be reading it from our Psalm 1 Bible. Whaafonga maia. Mai ai leo le au wharisaiyo, ma le au sa tukaio, wa lātou tofu ia te ia. Wa whai mai ia whaali atu ia te ilatou, se faailoga mai le langi.
le tae au foi o Tofaeono e uanga le so. A wā wo mu mai. Ma wha malu ifo le langi. Wa o toi loa o na mata wina a mi o le langi. A o faailoga o tausanga tau te le ma whaia ea. Ono o atua I lea o na so I le tasi tu. Wa ngalo ia te ilato o na aveni a reto. Ona latou whelafulafu ha'i ai lea. Ua whape ane. O lana whetalainga lea ina ua tātou le au mai ni a reto. Tau tele au langona ea. Tau tele mana tua foi a reto e lima ma le toa lima ngāwhi. Pe fia ato na outou foi ai. E le langona whape whea outou. E le o la reto na o whai atuai I ate outou. Ia matua alo ese I le mea whaafefete a le au wherisaio ma le au sa tukaio. The Pharisees and Sadducees came to Jesus and tested him by asking him to show them a sign from heaven. He replied, when evening comes, you say it will be fair weather for the sky is red. And in the morning today, it will be a stormy for the sky is red and overcast. You know how to interpret the appearance of the sky, but you can't interpret the signs of the times. A wicked and adulterous generation looks for a miraculous sign, but none will be given except the sign of Jonah. Jesus then left and le tua, teach us. A oai e mātou wa wafionga pa iha. So swani mailo wa nganga ila mātou vai ne ia mātou mause mala malapa. Ia a wā upu ma tusi whaitau le nei tai au. Ia yeise au ha. Ia yeise au ngai so swani ele mātou au numar tau tuatu. A ia whaatele nai peso vi inga e whaavavau. Amen. Malo te wata I le kalesia. Malo whaaftei whai o le whaiva. Tātou vala I monai vai aso au tu ua le maftanga ono o whatu ainga whale I kalesia wau. Ia e me sei foi le aso fia o stasi o lupe whalele. Whaasino na malai o le Etena phone melo o fia wailo o fionga le te fono. Ma le mamalu le laulau a fono lo polo pui le fionga le ti akono teitai. Ma le ainga I le ti akono. Tai nane foi le mamalu lo le maftanga tina. Ia ma maave ese ia o fata fia whaasino ia te oe o le Etena phone. O le o toi taliu mai whanua I le anganga o le whaamalo ma le whaafutaiai I le tua. Au se maa nganga whaafutai foi le mona maa au lotu. Mātou foi mai manisi o le au malanga. I le manuia ma le file mua pēna teita ia. I see in worship today one of my sons. Hi, Iris. Glad to see you, son. I will try, there's a game on September 9th. I will try to be there. Okay, I'm saying my excuse. I'm asking the church to release me on that day. But good to see you. Every time you guys come home, all of you college and university students, come home where God gave you the blessings. All of our athletes and our students who are furthering their education on a higher level. Ia pui malu pe le tua le latu soifua ma leola.
Let's go into the text. Sei tau mawhai atu tu sai fo'i male. Le whaatonu mai o le. Tu se whaita waso. Wa whiliwhilia le matua i le lua ma le tonu. E peo na mai le tato tu se whaitau. E whapea lona whaitauina i le Mataio le se fulu ma le ono. A watali atu o ia. A o i le fiafi wa o tau whaiane. E lao fie. A wafo i lea wa mu mai le lani. O le tae o fo i wa o tau whaiane. E wanga le so. A wa lea wa mu mai le langi. Ma wha malu ifo le langi. Wa o tau i lona matawina. A mi o le langi. A o faailoga o tau sanga. Jesus, that is, he replied, evening comes, you say that it will be fair weather, for the sky is red. And in the morning today, it will be stormy, for the sky is red and overcast. You know how to interpret the appearance of the sky, but you cannot interpret the signs of times. Ole manatu au tu. Ole Saili ni faailoga. For signs. You know, people, life in general. There are occurrences in our lives that when we ask for the things that we don't have. It's normal. Everybody does that. We ask God for the things that we don't have, which causes us to overlook the things that we do have. Today we have the story of the Pharisees and the Sadducees. They were asking Jesus for a sign, but Jesus gave them numerous signs throughout his life. But here they are, they're asking him again for a sign, just to solidify his case and his statement that he is the Messiah. But as we knew and read, it's all in the Gospels, Jesus throughout his life, he performed miracles. He performed numerous miracles right before the audience. The audience included these Pharisees and these Sadducees. Tangatai, e peo le ele, e le whaamaliaina. O le vaanga la leo le tusi a Mataio pena tātou whaitau. Tasi le nei vaenga na, nei longa i saunranga le li. E le i alo ai au tu saoa tala ma whaaptalanga le li. Na whaatatau la mo i la tau ia la au tautailotu le lotu o Utaia. La tau ia lo iso o ia le alo le tu o ia le Mesia. La tau ia le utalitonu Iesu lea, o le alo na walo ia. Fo mai le, wha mau ngā, ma le mori mau o Mataio. Farisaio ma le au sa tukaio, o tu i le li ma la tu tofo. So if we read this clearly, e le o le tua po le o Iesu le ua fio ane, fo mai o i la tau le o mai. So they initiated this confrontation. O i lātou lea wa stir up inga le me lea. Whamai ua o ane lau satukai o ma lau Farisaio. O lea ua o ane le me lea ro i e le li. Not only they came there, but they challenged. Lātou tofo le veape leo le tofo. Au te manatu leo se tofo fo i la ele. Ina i fia malama ina ia lātou tatonu ai. Au tu inga tofonga fo i la ele o le lama. Tofonga foi lele had negative and evil intentions behind it. They tested and challenged him for a sign. Le tau fau. Anga. Tau fa se. Ale ia o mai o peo se manino le vaile sila fanga le tu le Iesu. Sila fia le lei le ri. Le mele o mai malatou ia. Si le fia Iesu le anganga le no ifo matangata ia lau Farisaio ma lau Satukaio. Ele o mai mo se anganga o le fia iloa ma malama. Au le sua ino se me e lama i le ri.
Sili ni failonga, awa fia failonga wa umana faya Yesu. Fia failonga wa umana lato moni mawai. Fa mamai no le pela. Ole toi fa longo, ole tutuli, male, mo toi papula foi mata ole tawaso. Ole fa mama le tutuli ese ino angangale. What more do you ask for? He's been doing this all his life. And you are here asking him, give us a sign. Oh, nisi fa ilonga. E fa tino le li'i. Mo le au tau fa se. Ele wa lava ia fa ilonga. Na tau te loai. Ma fa mauni ai. He is the chosen one. He is the rightful Son of God. He is our Messiah. Jesus knew very well that these guys were up to no good. If they had negative and bad intentions behind their questions. And be mindful now, Jesus, he could do anything. Olo ya ile power na te controlina le fofuanga. O ya foi le na vavauina le fa. For my ustai natures of life. O tangata foi le na savali lungo le vai. You know, he did with feeding of the 5. Can you imagine? Le moto tangata le le fe la fai. Ai fai va venga i le tamalo Yesu. The point of emphasis I would like to bring on this part of our launga. O Yesu, o leali I faula, e le septia I winga fale tangata. Just his composure. The composure of our Lord. For maya, o maila o fau meleanga. O maile au fesili ma le tau la malama ma le whaaleanga ma le tau whaatise. E wha mai toa le lei lava Yesu. Mai maupa pale pele li. I teimi e o si ai le tai. Toa maalie le li. I teimi wa mata no sos. Ma pea wa vale o leola. You know, there are times that you and I, all of us, we need to have calmness. We need to have stillness. Don't let the circumstances dictate who you are and who you believe in. Compose yourselves. They're just trying to agitate you. They're trying to boil your temper and let you and get the best of you. That's what they're trying to do to Jesus. But he's teaching us to be calm. He's teaching us to be still. In times of turmoil and tribulations. Compose yourself. Gather our thoughts. And we speak like a child of God. God did say, as recorded in Psalms 46:10, be still, people. Just be still and know that he is God. He's on your side. He's on our team. So if God says he got you, trust me, he has you. See the feel of leila of Yesu. Ole ani si failonga to tamu fayat. He can't change these people's thoughts because they were already cemented and they were already planted. He's not the one. But here they are trying to trick him, trying to bait him, get him to draw when he was being questioned by them. He countered with our text. For maile matua, le na fai ele tali foi taua le li ila wali. A o ile fiafi o to fa mai e la fia lo mumu mai le langi. A o foi ta o to fa mai e wang le so a wale mumu lo fa malu mai le langi. A fai o to poto mata mai e fai tau meia.
Au failonga lava ia ma signs of the time, ma le tausanga, ma le soifua, ma le ola. You guys can't count them. You guys can't recognize them. You guys can't see these signs. Just what he meant by this. Wala le wingo fita lainga ia ma upu le tali e Yesu i lau whersaio ma lau sa tukaio. Fumaia. Mai mona ono tau papoto e whailonga mea o le lalolangi. A leo mo tua tau tau waso lava e whailonga me tau I le tua. To iloa e tau waso e langi le lei ai ma le aso e ta ulu mai ai te munga. E tau te le iloa li Yesu le a. Yesu le o tau mata. Le alo le tu soifua. O leo i o tau au. Is in your presence. Le o tau wha sa ngai. Ma le tau manga o leo la. As we continue to read through the text, man, I love Jesus just the way he countered these people. He was straightforward. O leo mo toa whangatonu ale I fia mai na wale toa mai o tau ia. Wale o toi tau o wherseu ma lau sa tukai of mai o tau ia. Tupulanga le anga whaia. O tau ia tupulanga o lau muli lulua. Le wa dress o te tamaloa. You're not no Sadducees. You are no more Pharisees. But you are the generation of evil and adulterous people. Failonga. Ai lesi failonga o te avatua ia te otu. Pawal failonga o te tuu ina tu autu. Na o le perfetta o Jonah. He used the word adulterous. Le mulilua. Ai o le tula fono I o e soto materito. No me lelo fo ia maili. Le launga le maunga. O le mulilua o se ang sana o maunga. O le mulilua Israelu. Fa mai o le lato wa tua lea. Fa mai e. Wa u tua. I le lato wa tua e tāpua I ua whapaupau. That's what the people and the leaders of the church tai lotu o lau Iutaia. Wana ona tatu, wana o latu tau atu. Fa leo atu le tua. Ai mamusu talia le fio mai o le alo leo le tua. Paula wale failonga wa feta lai a Yesu. Ini ia tali ai le latu fatarusanga fumaiha. O te avatu ia te o tau Jonah. Tongi poloka Yesu umma fumai walu e sirta maloa. Jonah. Jesus took them back into the Old Testament account. Jonah foi la ele na fololia. Ave a Yesu ma ta inga ile mafofau. Ile tolu o au, tolu o pona no fo ia I ona te tonu le manavo le. Here Jesus explaining. Jesus is giving them a description of where his life is going to be. O leo tai mua le tu Yesu. Fa matala le meo la angai e lona soifua. Can you imagine? He gave them a sign. You want a sign? Jonah, the prophet. Tolu aso na ye manavolia. Leo fa matala Yesu. I will be in my gravesite for 3 days. I will rest in there for 3 days and 3 nights. And then I will rise. That is the sign. Le fai longa le na o te tuina tu ia auto. Le tupulanga le anga faia. La usa tukaio ma le au farisaio. Fo mai tala Yesu. O le ua fa tusa la awali ia. I mea fa fefete. The yeast. Me le fa ngale unleavened bread. As we all know, le mele fa fefete. E la te suia le falawa. It changes the bread. Well, fa penalo fa matalama.
whainga I la tau ia. Whapenata I tai o le loto iutai wa la to suia me moni. E a vea ma mese se. Le winga tonu le nana la pata i Yesu I le vanga muli o le tatu tusi whaitau. Ma ia o tau mātala. I say, ia o tau mātala. O wane I whaase sei na o tau le whaafefete lea. O wane I whaase sei na o tau lau first say o ma lau sa tukai o. O a oga se sei o le loto iutaia. Oua nei whaase se ai o tau. Ai o tau manatua. O mea umawa o whaia. Those are the signs that you need. O faailoga I o le memoni. Le au whatu tua e le nei tahau. Le ka le sia e pele lo loto mo le whatu ai meisele. Le mamalu mai o sa mo lo whafonga mai lunga le upele tupailangi and all those in the presence in the house of God today. O te tau whio le whaau lea mo oi ma. O le whaau lea o le tala le lei mo I tātou le nei tahau. Au se wha manatu o tātou saina vanga lo na lua le nei tau sangang. As we are on the second phase of this year of 2023, I would like to say, and just say it up front, so ia leola masosalo. Stop living in doubt. Aua tātou te masosalo. Aua ne I pei o le a farisai o ma le au sa tukai o. Wana to I loa ma wa ai tino I failonga ai le fia tarito. Wana to mori mau I wa venga I tele a le rii ai whamai ai ma a loto. What about you people? Mafau fawane. Wa fia failonga wa faia le rii. Molo soifua, molo wola. Just how many signs that God has destined over you and showed before us. Not only for your life, but your family and your household. Whaunga ino I tā ua mo le ngā ruenga, le vala wina. O tā lengi ese o anga vaa ma mea lofa ese. Those are signs wa o mai ele tua mo oi ma. Ele wa lava ea ia whailonga mo I tā ua. There are times where we're just like the Sadducees and Pharisees. We always want more. E whaamalinga tā o tātou tangata. Tele na tātou mana nao I whailonga ma tau tia ma le rangi. Ngā loa ia mau mea lofa, o lo tawa au ina yo a au ma lo uola. Le yo tā lima. Whasoa mai ai le tua yaso te tasi o le ola ma lea. God has given us more than enough people. But it seems like we always ask for more. It's not a bad thing. But if we long for more, the things that we don't have in our possession, my friends, we're going to overlook and be blinded by the gifts and blessings that we do have, that God granted, all the signs that He has released and given to us. Identify those signs. We live in a world that's evolving. We live in a world that tomorrow is not certain. Identify the signs. Tāua e nei loa whailonga. I o tātou aso ma le nei vaitau lo soifua mo lai. Look and identify and utilize the signs from God that He has given us. O le me malia le tātou talai, which is, I thought it was funny, but I think it's just the way God is. He not only brings humor, but He's just an awesome God. We have the Sadducees and Pharisees who are asking for a sign. They go there and ask Jesus, show and reveal us a sign. But Jesus turns around and makes them the sign. They came for a sign and Jesus signaled them out that you are the sign.
o ore le failonga lea, o ore le faafefete lea, o ore le faasese lea, o ore le tau faaleanga lea. Tele ia tu inga tangata ia lo soifua mola mai nei le lalorangi. Tele ia tu inga tangata le wo o mai tonu Las Vegas. Tele fo ia tu inga tangata ia o te leona le o tonu le Etena fo. I hope they're not. But they're all around, so we need to identify them. Look out for them. I'm not saying we're better than them, but they're signs. Wo male launga. O lava foi lea. Au le tapulunga ma le tumutumunga o le feau matala. Pa wale na e maua i le melea. I o tau matala. Wake up, people. Samoa, wake up. Stop sleeping. Stop being passive. Be alert. Don't ignore the signs. Parents, don't ignore the signs. Tasi le whawhitauli lo tupu mai peo tātou teimi. Tingana tātou I lo whailonga I wo tuina mai. The warning signs. Ai fōlinga mai lo tātou manatu mamai. We just turn the page and we don't even worry about it. We sweep it under the rug like it never existed. But there are signs unveiling right before us. O kameki o sali moa. Olo ave ka vale o kameki o sali moa. Ka iro pe ese sali moa I kakongo le kako kalesia. Ala tu vai le sain foi ngale le mo limo mula wo e mo mai lunga la wala. Le wa nga e mai ele ta vale ai lor kamiki sali moa le mo e mo mai le mo mula. Ye wala ko akili nga o mi la lor vai ke si halu mala ko. They ignore the signs. That's what we're doing, people. We are ignoring the signs. Even Christians, you are ignoring the signs. O wale tu fau I failonga. Ai tatu mo le matala. Samoa lenga mawai matua mtautia lava. O le mea wo ai tupulanga. Fala au faasaina matua le iloa au faamtala. There are many, many signs. But it's funny because it happens here too in our time. And in our states, and in our context, in our surroundings. There are warning signs all around us. Failonga tātou te loa ai o le a tātou ifo I le malaia. Matua, le iortanga luenga fau fatasi. E leo le tu la fua I mai ipe o te tu la fua I atu ina. But we go hand in hand. Where are your children? O feo ye o te walum whana. Tātou mata ala. Me wo o e tupulanga talavou nei asu. O isi o whana o leo tue whalongo mausta ia e whatununga matua. These are signs of where the world is coming to. Vaai whailonga. Vaai po feo iai whana uia. Look at what they're doing and what are whamamawhai. Go to their gadgets, go to their telephones, see where they're placing their emphasis at. Vaai tamei tipo I whale I le fiafi, mari tūlao le po. There are signs in your jobs. E o foi te tono le maftanga whale kalesia, leo iai whailonga se ia. Mo ongo le nganga. Se o tu tamala me ia. O ni tātou tuli mamoi whailonga ia. E o whaatasi mai a whailonga mai le tua. Whaalinga mai le tua. The signs of God. Ia ma whailonga ia mai le li o le lalolangi. The signs from the devil. Alea si whailonga e o sili. Ma le whailonga le tangata le tau di koluse. Whailonga lena tala noa Iesu lau sa tukai o malau whersai. O te whai atu le whailonga le mo to.
Ina ia o tō sila fia ma tātou nofo i le malamalama. O ia lava o le halo le tua. Mātua, ainga, Samoa, ma le Ekalesia. Ua lava le failonga lea. Le koluse lea. Le tuunga mautu ufua lea. E whaamalia i nai. Le ngā lala ma le sailinga o se failonga mai le lami. Whamai ea na maliu mo oe mau. Whamai ea na o lavi le ngutu o le tuunga mau. Whamai ea e le ipule e le tuunga mau le sisiri esi o le tua. Aina toi tu. Sign of life. That, my friends, is the sign that we all need. When you have it, grasp it and hold on to it. Whalau tele le tua le mta upu i o tō whinangalo ma tātou loto. A tonu i eisa o ngā wāra sābalinga le nei vai asu. A ia whaatonu whalau pēa ia i lo soifua. Ia mara tā ola tau mwhai au whai pese. Se lau lima sifunu marfitu le vi inga i le tua.
sauni e Samoa, wo maainga mai matauma. Ina ia, feita wane ai le so manuolo mai. Whapa ia e nei tauranga. E whasoa mo i mātou au whamanuia. E whaua wele so i fuama le ola ono Yesu. Wana tuai ni mātou whenga tauranga. Wa mga kuwa ni kai aole. Kana le si fai fai le lau pe. Lau nga ka wa ko inga no sai. Ni fai fai au sa nga la fat kalo. A mero fai fai. A fat kalo ka nga mo i o maka. E longo fia maka ka kalo ala pur solo. Yo sai nga la ka alo ki a polo. Ya. Ka ko ia el marwa papa le suma lo suma ko inga. So kami Oxfam kalanga puso ngarwenga. Ia se i wafiangi lama e wha kulo. Kulo pa ia o Samoa. Kulo lo wha lau ka upe o ko mo malu mo ko pa ia. O le aleo Oxfam kalanga. Al kala ele. Whare kua o le kuia kua. O me o sao le vanga ki ukau mai le vanga kau. A o lo ma maufu i langa o le vanga whawa fulau. Le la ko le ea man fa po pe la songa ko inga man fa ko ya mangi si foi o fionga ki a kongo man fa ko ya o sa mo foi fai balanga mai ya le ko mangu mai la ko fo longa ka ko fe lo ma ma hu lango ka po inga le ka le sia le su mai le songa fa fa ma lo man fa ko songa ya wa o man fa ko ya pa i o le ka le sia yon ku lang fa lo pe ka ko fa fo ila ia o le vi inga le ku wa longa au ka inga lenga so ka mero ko so fua ma maua so ma ko wala fa kai sa mo o ko a fea la mo le ki ngafo a ko fai ka ko longa fa ka sia ile ko wa o sa mo la vai ai pe o kala e le al ko lo ai ma u le vai o fea me fai balanga ai o ro la sa ili lo sa mal ya e u fa le ka po ia fa kai ia o pa ia sa o ka po inga no ko sum kan o mai fa pe ia ka po mai se yo li wange fa inkare si kai kunga le songa koinga ya eu por ka ya e le ka ula e ia ma so fia si ele va ele ka fa furinga fo le paz se wai ofe ia wa lo penga pior karen fa go piri e ka ai fa ngoka ia la wi nga si le wo manga lu filofi wa ka liu ka mar ka po inga a fe pa ia le kuanga so pa u ia se o fa malo fa o feva ia ka winga ia wangi fa funga pa o le au fa fonga man mako fa longo a wan nga le ku le lo ko so fu ma ka ko nga lu ai a se mako kalo ia lo fa le ku fa lu fu lo so fu kingo fa malo ro fe au nga lu nga o penga le nga ia pu ia wan nga lu lu fa le maluai le kingo fo ngai le nga ka fo ka ko ka sia pu lenga mkanga renga ia amane kare sia wa foi ia rofa le aku sia kanga i lo so fo manguia le kare sia ka ko fa mul mai pe a mor ka ko fonkanga sa moa fai malu fai va o ala va fo nga ka ngu mai ngai lo fa le aku fa manguia kai mi ko ka liu le ko ia fai malanga ma le aku le manguia ni ia so le lo fa le ku fa kai
Savalia i le alofa malanga leo le tua, o le marolo atu aftai. Lava male vai ia o masani ia tangata whai malanga. Ana ulu fale mai anafi le tae au, te ia le i moa lea, le sauninga. Mai le whe au le shalom o le tua. Le file mua le tua, le erenea le tua. Na wha leo mai le sunga i lewa. Na mou malia tua leo le vai. Au tu fiele, le file mua ma le alofa ma le mamalu o le tua. Na whea ngai ai ma le sauninga le au leo an nafi. E whaftai atua i lau sunga lewa. Ia, lau sunga ia blueberry. Whapea foe le sunga lewa o ia mapsua. Ia awale ngā luenga sa lua whea ngai ai. E leo i nei le sunga le chaplain. Ia awale kari suanga le vai atu. Ta māmalolo lelo te ia le tātou au whainga luenga. Ia e le tu au noa i tātou i tātou talonga ma le tāpo inga. E whaaftai tele o lo alo maali le wha moe le masina fau. Ia lau omana whaatulanga le sifurvalus uiva lua sifuru. Whai ele tātou maftanga. O le maftanga e whaasino alo ma whanau le kalesia. E o toi le liusa manatu ma staufi. Ma na ele tau au fiai uma malenu. O le mea lewa iai nei. Ia ua whai asi na vevesi. Sa na au whaatasi le ungali i pe vaenga whaatasi. Whai ala au tau ungali i whale. Ai o whale kalesia. Alu warta malu li si vaenga. Alu le tinali si vaenga. Ato e alo whale. O le alefa. Leo lo taitaia. Lo vava i uma vaenga i lua le i sunga le ofenga luenga. Ia mapusua pe foe ia. Ia mama blueberry. O lo iai foe masui taitai. Ia amae le whaasoa le kalesia. Whaamuli mai le vaenga ia lua whaamalmole. E le umi tātou. Whaise tātou tala. Ia wata penanga mo le masino mo o le aso le me vave. E whaafutai tele. Foe mai ananafi, vava ai, mai tau, whaalongo. Ia malo ngā lue. Malo lava. O le anganga o le folfolanga fa malolosi mai. Fa malolosi mai fa mole. O isi ia o failonga manino. O le nofo fan ma le o ia i se kalesia la tu mafuta fa tasi ma ola fa tasi. E pa ftai tele wa matongo fiet o le silio na i fa maliaina. O fie le teuina o le malu whaaftai la whai pese ma naia tu sanga o le leita au whaaftai le fionga le teitai pese ma le lau senga la wasafo tai na pese mam tinaia o i whanau ma lo whai tatalo te langona i eise lau ia su mai le sunga la o aomalon whatuamala na no whai alo tam whai ato i leo se la whamtalanga masalo se vai temi o au kuso o lo fia tapena nisi o fufuanga i ana la nga i mai ai lea. Ai sau stemi no tala no atu ai lea i le fono le kalesia. Pa wa mea fisi. From Monday all the way to Saturday. Yeah, it's right there in our program, please. And we're going to abide by there. I've inserted le maftanga tina. You in a tele tutu no. No, ele of SCA yang mangadwenga masani tatu. Maftanga tina leo ye le tatu family Sunday. So see the silane, I think I placed it Wednesday. Yeah, ole Mataio le fa manatule. Now, yeah, wale tatu family Sunday le sao muni. Vea ia le nei tu la e tam whea tuai se whamtalanga. Ia awale e la whalafonga le ana ma whalongo ai le nei tai au. Ia ana
na tu mai foi mata au inale fa maunga foi le nava yaso ina mamalu le kalesia le mamalu ainga Samoa ia le o toi fa popo ai ma le tele le nei taeau le tauranga o le alofa o isi ia failonga manino i lo alofa i le tua ai wa fea mai ma faitawina ai le mavaivai ma le faatauvaa le soifua faitaulanga ai le alo al talinga i ma ua le manuia le tamao ainga le tino ai meisi ai foi lo seleina o tau talonga o le ua papa o matu moae fa leo atu ai le mafaafutai o le tua lo iai le manuia o le tua lava leo lo mapepese ai matuli vai ai aso Mataio uma le tua faafofonga ia popula mai o fofonga alofa sanga faamanuia a wale amana ia o lau au na vai malona to lua o le tua leo titalo i utu pupuina o to au o to faamanuianga ia ta ulu mailangi masau mailangi le faamoemoe ia a wale faitaulanga mo le faife au malona to lua se foi tau ia maisi taulanga is esio le kalesia o le alo to faitaulanga ai fa aftai foi mo le faamoemoe le kalesia le vai aso mavai le tātou sai manuia tele ia na mātou nofo mai lava i Samoa a o anganga maloto lo inei a mai le moli mau le sunga ia misale fua mai lātou ua manuia ia i le tua le viinga a ia wha manuia le tua la o tau tinga wha muli mai le kalesia ia i mese ai fo i vaenga ia i lua ia pa mai ale tātou sauninga tele Samoa a inga whaftai tele le a feo le nei e kalesia maona tangata o tātou faitaulanga i lumo le tua, sau noa le tamata i keifono, o afo fuanga e peo na to aitau no umai i le mātou whanua nei, anga le leile tua ma whaatino, ia whaali pea lo na sitiri ese. Masalo le, pe maea le, whaangatama le kalesia le stofi, ia to e tu uai lea le mafutanga, ono le wha moe mga luenga wha le pulenga, o lo ia le malio le tamama tua lava le pulenga, ia le tamama tua ia se Iuli, ia e lotu i oi USC. Ma au e whaina mātu e fōi mai ei lea. Ai ia manuia le neiva ia ngā solonga, tala vai, Sailinga manuia, ai me se ai fōi. A tōlo tau fia i whanamai. Ia mamana pea a awalofo le tua, ina ia toi whātula ia mai o i lātou. O le a tātou whai ule nei sauninga i le titalo. O lava le tua, o lava le ia i mātou. Ai mātou taulangi ina o veinga, ma pepese le tua i le whaafutai. Au noa ma lau fia, e le maua le nei mātou o fie. Whaafutai le soifua tautua lau e kalesia. Whaafutai le soifua tautua o Samoa. Whaafutai le soifua tautua o au tangata. Le nā wala lafo atu i lau o fio le wha moe moe. Ina ia o ngā mo le ngā luenga ma lo fina ngalo. Ai au mai au wha manuianga le tu e wha uawai le ola. Te ngā luenga le so, ma futaina i mātou le anganga whetalai o lau o fio. Ai mo i lātou ma mātou umo le a whaia se mālolonga. O le nei vai aso ma le folanga. I anga le lei mai lau o fio le tua. Wha maise, tausi ma wha mawhanawhana. I e o loto whano noa. Ono mafutanga o motu sia le oti. Tu mau mai ai mātou ma whanau umai le larolangi atoa. Le manuia ma lau fi le mule tua le whawawau. Le alofo Iesu le keriso o lo walo a o le mātou ma sia ma le whaola. Le mafutanga whai pea ma lau lava nganga pa ia. Nei Mataio se i o le whawawau lava. Amene.